Kajing hap slap kabajur palat ringkat kajing don kale air. Kala penyap duna yan Ngut ki Mynsiem brio. Bat saungut kila mensau haborok kawai ke jalan Meghalaya kini kilai singi beladap. Kentup ya kasingi sajan kalai pui trik ujumang arajar rapsan. Kajing jor jong kesun beneng kalakta ya palat sia jar Ngut ki brio pat kalawan ra ya kajing Julor kabakrau ki Ïing ki Mynsiem pat ki Jingther. Ongka kai pot baningkong belapen mi dekat Meghalaya State Disaster Management Authority MSDMA. Kat kum ketika kai pot hadu kapon ribuji jong kalai pui trik ujumang arajar pesan. Kidon siajar kendai pesau Ngut ki brio ki belasak tak akeleng ki sab kendai teli ki Shillong haki arplai teli ki blok bat chipau teli ki district. Nalor ke jingdu nong ke besungsi arpu prateli ki Ïing ki lasak penjular berlai pulai teli ki cakap penroi ki lasak ta. Ka jinglong ke sun beneng ke bejur bha kala penjular sibun ki mar ki mata. Ki jingja ki balai thu akani ke sengi sajan ki kentup ki jingtua kendau West Castles Ribhoi amjok bat sumer latara South West Castles manat bat Eastern West Castles Shillong Mail. Laitu bakaladon ke jingslei hakalatek shela hakba arteli ki Ïing kila syak rong no ak bat nangta bakaladon ru ke jingsyak penjular ya ki Ïing kentup ya Kiwei mahesh sekolah rani kor blok bat kila pentut ya ke jing poi boarding hakeleng ki blok. Laitu bakaladon ru ke jingslei hakalatek shela hakba arteli ki Ïing kila sharong no hako Kikam ajingirap kinang ya chakmat akabala sam ya kajingirap shekilong Ïing ke belasak ta kentup ya ki shpotli kilong Ïing ke belasak ta kajing shlei bat kajing tua kendo sumer latara Ribhoi district ki bor penya district kidang beteng ban kidang bishar benya bat kidang trei ban penpai biang ya kajing shakri ke bedongkam Arngut kilayap akasingi palai kata hadu kapon ribuji janmiet kat basa saungut kiladu no hakini ki arpsau kenta bat kajing tip kilong hakalai pui trik jumang ha East Castles wei khuna bedang khatsau snem kerta belatip kerteng kumu meban skam mukim nak snong karang maukun rew blok ula khlat no hadien ba wei dieng ula khlem nakale air ka bejur ha West Garhills lai tho ba Arngut ki brio ki layap nakadaw ko jingtiet perthat hakenta para dadeng gre blok ubak chigri e sangma ubedang new snem kerta bat ubri medi sangma ubedang khatlai snem kerta Wei epish en sangma ubedang arpendriu snem kerta ulangam jelop akawa gigang. Haka shenong maspra kebadan haram brai jengam konsuensi hakapor budang tong dokha. Habatien pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jo Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya